Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatimin, disingkat dengan Y2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la ajrun khairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu wa yudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim.